I whakatakotoria he tono aukati I te whakataunga tiriti a Hauraki ki roto I te kōti teitei o Tāmaki I te rānei. Ko Ngāti Porou ki Hauraki te rōpū e kōkiri ana I tēnei tono aukati. Hei tā rātou kei te kokorahotia e Hauraki ngā whenua o Ngāti Porou. Nei rā a Hania Douglas. Kei te pauhaere te wā ki te tangata nei e tohe ana ki tōna ke iwi. Ngāti Porou ki Hauraki are heading to the High Court to injunct the signing of the Hauraki deed, which is happening in Wellington tomorrow. Kei te kōrero a John Tamihere māngai mō Ngāti Porou ki Hauraki mo te hainatanga a te kāhui aiwi o Hauraki I tā rātou whakataunga tiriti. Kua roa ngā iwi o tauranga me Ngāti Whātua e tohe ana I te take nei, engari e harai te mea ko rātou anake, he riri tarawhare hoki. We only found out that the Crown and Hauraki were doing this yesterday, so we're obliged to head to the High Court. Whether we're successful or not is not the case. The case is a major prejudice and discrimination is happening here in the way in which this Hauraki iwi is settling. We are part of the Hauraki. We've been excluded. Ko Ngāti Porou ki Hauraki, tetahi o ngā iwi te kaumārua o te kāhui a iwi o Hauraki. Engari, hei tā Tamihere, he mahi māminga kei te haere. We have more rights in terms of marae occupation than the Hauraki iwi who busted into Tāmaki and are pushed their way into Tauranga. They don't have marae in Tauranga. They don't have mana whenua in Tauranga. We have mana whenua mairano. So we've been excluded by the Crown solely to get a quick deal done. I whakapātu mātou kia Paul Majuri, māngai o te kāhui aiwi o Hauraki, kia whauaihi mai rātou ki te whakautu I ngā tohe a Ngāti Porou ki Hauraki. He oi anō, kei te tatari tonu mātou kia whakautua ta mātou tono. Me te aha e whakapono ana ia, kaore hoki ngā whakaritenga a te kāhui me te krauna I te tika. And what they've done is they're signing the deed on the 2nd, and then on the 3rd, they're going back to the Waitangi Tribunal, and they are lying. People that lie on behalf of the Crown to get dirty deals done need to be called out. I'm heading to the High Court to do that now. I tēnei wā, te āhua nei, ka haere tonu te hainatanga I Wainganui I te krauna me te kāhui aiwi o Hauraki a Pōpō. Hania Douglas, Te Karere.